Dipu Government College along student atum dharna kangni. Bukazan Mini Stadium along interaction with the indigenous people ajamek kapaman. Kardom Kabri Prime Tumalong Penili Samira Nitimungpi Nana Joitha Birtang Tonpen. Dipu Government College along Amen Kachithabdon long letter jok pini bangsuri siso seto dharna kangni. Aningkan wangason si piningkan lethota admission kilong don dia puthak Dipu Government College along dharna kangni. Penang ana student atum Amen Kachithabdon long letter jok ningduk cepak lang na pen karbiang nong autonomous council kachari kithek ding atum penang lang dun bek nang ji pusi ki hang pado. Lalo alaman ke bini dak dharna kangni nako athita seat capacity alam lo athini tum seat capacity first advancement da hang lo je council long sitami itum memorandum thandam 1.5 months ke parlo mane 2 months kitling thulon nan atami non tami non admission ching bom first year ta admission process dang elo anke non merit list TTC person to mena class tami non anta reply avimati dasi students tumange ani lo jatlo amar ini nang ko bola tum bank students arase ni tum si jabdunang ko pasi tum student union tum ta lada bujai dun lo je mane itum pressure period tami itum ki council ko long sin pressure pidan ne kalimati athe alam kan si itum long arat ka chari tum mane kila education is the main important secondary education ke autonomous councilary deng sido secondary education ke autonomous councilary deng sido potante kopi posi hala bangsa jak kom cihar jak jidet ma labang ke manghume me lapen isi pen mangke langdam polotante ilitum la bangso di Government College along principal Dr. Nirab Kumar Sharma ta isi kaciparoka banglalo karbinglong autonomous council lang plot penangan order bokha alang state government pen wangko dak joy pesik tentak template kasi non kiwang jilani dili autonomous council phan ki puang tum kacuri gang tu giralo labang so secondary education itu karbinglong autonomous council ari ting sidu plotante nang tum jakong cihar jakpen labang so institute phan ki permission je phan itu junuri pon lo lapen prabjin pen permanent solution kiwang ji buni tum karbilo chole song pen athe aningkan wangke ini tum also marpan Cisong long kam kiwan ma ini tu baca jin sotu alang itu cisong pema lotong cali pema non telang dam tame non ni pai ingko dak tipen dak 6 semester lo final exam cengpo oi fit tame TTC part 1 tum asap sup admission ke siksak do ko jong ni sai jok ji cisong onong ko das itum karbi asu martu cisong to cisong pema matin lotong cali pema hala bang litum thadam weg dang ji das nili kanung ji pun ka tum education in charge EM litum jaga si inti tame dak asap so important pidun cetha la pen Dipu Government College akisung kupima kosonma konna pesila pangso kisung kilema pusi alang litama khasi Government College a principal pen chenglok dak employee la pen dak union body to men chingwai chi sai si bangso college ke commission je phan litum sar jogo sing kita la bangke ma kha vek dangji Halapu Dipu Gov College Principal Dr. Nirab Kumar Sharma penla solama puthak kapachini ponalam the arjusina students only 15 students 15 students they expressed their apprehension and the government allowed them to fill up the form and government is going to hold the examination and since government is holding the you see with 15 students if you hold the examination we will be in a very loser situation we cannot give the remunerations to my teachers also invigilator also but we are actually looking at the very dolorous or pitiable the plight of the students that at least they should be satisfied. They should be satisfied. The reason is that if their mind says like that, that I would have got more mark, I would have secured more mark had I appeared the examination, they should be allowed. So they have been allowed. They will be satisfied. Maybe little first, very little number, 15 number only, but still they are allowed. And for 15 number, you see, the exam will run up to October. Up to November. This is your up to November 11. This is the routine. Yeah, this is the routine. It will go up to only for 15 students. For our district, Karbi Anglong district, 15 students in Dipu Government College. So
So it will go up to November 11. But we shall bear it because it is the direction of the government. Bukajan Mini Stadium along ta chiti nifai Christier ke parni interaction with the indigenous people ajamek kapitapon. Pinding sumput ke ilamiki jutang jubat pencenglok imina puram puthi ingcholim nangjipu Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen kapin khat pona tengsi Bukajan ahawar mate Bukajan Mini Stadium along interaction with the indigenous people ajamek kapitapon. Indigenous rights and culture department নতুন করে ডিপার্টমেন্ট ক্রিয়েট করা হয়েছে তার জন্য অন বিহাফ অফ পিপল অফ কালচার আমি চিফ মিনিস্টার আমাদের বহুত ধন্যবাদ দিচ্ছি যেটা আমার কালচার আমার কালচার আমার ধর্ম পরম্পরা যে চলি আছে সেইবিলাকৰ যাতে প্ৰটেকশ্যন কৰিবৰ কাৰণে আৰু জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে যদি তেখেতে চিন্তা চৰ্চা কৰাৰ কাৰণে আৰু মই বেছি বলাই নকওঁ যাতে সেই ত্ৰিকুটৰ প্ৰজেক্টতে গোটেইখিনি তাত থাকিব যে ৰেভিনিউ চেণ্টাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নিজৰ যিবিলাকৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ অথনি পিকু ডাঙৰীয়াই কৈছে যিটো আমাৰ Lasomai along Man Kido Assam Assembly Speaker Biswajit Daimari, Assam Assembly Deputy Speaker Dr. Numar Momin, Karbi Anglong Autonomous Council EM Turiram Ronghang, MLA, EM, MAC Lapen Party Alama Be Pinpen, Akapre Kapre Kakhe Atom Ta Chetong Don. Koilamati Lamps Kapalo Toko Langso Epi Shop Ahem Pusikari Terang Penrada Tuma Panstor Karpen Kapanong Pilor Editioner Asang Pinyarnianta, Long Lilang Purada Tompen Kapachinia Berta Perangki Pito Teronpe, Berta Pale. Toko langso episode ke kidam tang 1986 aningkan pen nilip choki hola lamps pensi sanglong bom. Sitame surihini rakre po aningkan pen ke koilamati lamps ke thir thipa jok dak pensi achiklo jonwangta sanglong bom lo. Bonta toko langso episode ahem pusikari terang abang reson katalong sanga phai la pen ridak kaita tokti akapre ka registra longsi amen ki tok la pen ridak ken. Sangkiro na hutuli pendin lesi plastik ako pensi kipi la pen inut pen lin po long wek nang jisita long li po alam keklang. La pen hala regular asang ka kadong kedua teng lo. La pen adhu tin ke anong sitame ilitum asang ke andam lo betek ke kadong isu nei. Non ke ilitum bhan nang ke claim pichi nam lo lage. Card ke isu se ke athe ke nang litum chipu dekhe de lo. Ilitum de chipu dekhe de lo. Sitame ni like sang cho enam ver bang lo. Sikari long ke nilitum hem ke Ada sematam dam dari di nili metang signature mari di. Lasi nili kian dam long ke joko yang ben batai sih ya. Lagi nili jopo alang lipan peni. Ko bang adim ke joko yang ben batai ni sangpi itu madim ke jauh pipe den ma. Lensen sina pipe ma. Mante dak sikiron rema nang peni kasik sak dokok si peni khotai den ma. Pola ma julo. Lapen card chosi usu den ma. Lapen lin le den ma sarkar arul mote pen hadak episode dukan dong ke benar se tanai haso benar da joy ta the den ma wala mar julo ase alang linang thak lo pilo benar ta the den ne la ha important an card issue se det ke nang tum dorkar bote mo jitia ta me che wano ne na su pila poke wala me nang thak ro seta me ilitum ka dorkar bang ke comment tu apodong ka dorkar po ne mati chichini ne Jong si card isu se bedang te la ke dokumen xerox pen pidunang polosita itum ke kama velu. Kidam tangan ingkan lockdown na pori seksi tami editioner asang ke rata tuma pan dronre. Lapen pininga lockdown na huta rata tuma pan ke editioner asang pipe. Achiklo jonwang ta general asang ansi ke ron chota puthak rata tumpen pachini. Koi pusapan namhan ni pure. Kela akimi tumhan lin kep pulo. Bating thek du plastic bating na besilang teng nendu. Anta lin kep belang ni tumke akimi ya kata tumlo. Sina tanun igilang miliar jukang po. Suhi cimari kang naing ma. Pupo he. Nang tumi mari nang nilang pupo. Nang pamari rilang nang puta. Iti puta mari long nilang. Abandum ke mari lo. Mari ke he. Hala bangke. Tami ini tu akimi teman ke mari rilang. To masih tok telang. Kita arju julo. Mari kang nang po maho pini ke pupo mati di. Nang nila, pupo, ini kita dengon cot po bang jui, kipilo. Lama sih.
toko langso epi shop arlo ration card kido kado kawi bang proxy ke prapwa tompen apong rong ara raphan ka chong thui chechak dorsi komor hansia rong hemai hansia rong nokbe hansia rong lapen dhon sing ingtia rong asar pima lapen rong asar sar theterang khoya terong sineton ingti samsing hanse hun hanse lapen lokhiram hansian parta bang pharo sose ara tompen toko langso epi shop ahem pu sikari terang aphan arpu pen pasunangji lapen food and civil supplies asai kam kelang IM Raju Tiso lapen Karbiang nong Autonomous Council CEM tuliram rong hangatum prabjin pen kacupang lemasai lang no puthak inquiry pado serak nangji pusi rong ara pen ke hang pado jong si ingsai se pulote rathur pak pen chisong ponakok poputa pherang kyang no raton ningki pung lapen ningkang samse chipaklang lo yo long batai ni ke ni tum non agosto an bang ni tum pi su tang lo September sang bang ke ni tum additional bang ke ki elang da regular bang ke tumi long pen alang ni pan isu tu alo abang kita Agosto cek lo bang ke ni tum ceron long lelang Koma office kan tani tum circular lelang kita patumi digalom koni ni tum pan DBS pen ceron noi kulo la so pen ti sini te kedam tang koni barani pen ni tum Agosto a farman additional bang ke ni tum so si ceron la kasi non kedo stock long ni tum long kedo mane sigari long bang ke non kedo nang jike regular asa gitu September farman bela additional bang ke ni tum lo lela dar lems kan bang lo ikana halla sigari terang la bine kadalong entry chedet polang puthak nang di kancini do na solang puthak nang di rat phan ban din adukan bang ke dalang ta dealers lo mati di posila an bang ke ni dita inquiry dam his lang dam de atini tum adukan se chebelek tang jam lo ni tum ke lens lo lang le dealer lo la posila dak kadog beda cheprek dak lo hornu masik quantity ke long lo pen ke long le ta cheprek dak posila bang ke hala dak card long entry trigger ni nan malam so paraphan birtamu intoneksina nalitum ajo filo dowai daru kilong kasik sak doma do pulo tangte non pen ke ma thanang nilo alon medical store ke chengsi Karbiang bong pen kang pucheng pharmacy labang so pharmacy la ke 24/7 impulo lapen ajada dowai lenang ji sita ladak longpon ekji lapen kilong lia dowai nang ji pulote order pikang lote prapjin pen longpon ekji Lasi Difu Medical College and Hospital opposite Alon Medicare Store along Nalitumta Humri Ignot. An sose kachini jiapan la abel kipia number along Humri Iktame. Nalitum Hemalong office matimura long security kibi pon jiapan kiridoma. Jong si do pulutang te non penke mathanang nido. Karbi Security Service Private Limited along Nalitum Humrikno. Nalitum Ladakh Security, Bodyguard, Driver, Housekeeping, Technician, Electrician, Pendanglok Asanasang a service tame lockdown exit. Lasi Apor Panamok Hepin Pen Humrikno. Karbi Security Service Private Limited, Difu TV Center, Karbi Anglok Assam. Nami tumkat sini letot jiampan Bimal Piling MD 9390632433 lapen Samsung rong PVIP 9365931810 alo Humrik no. Dihenamo pit puthat birta lo wangtulo. Kidam tang ning kansuri krisi arko nipai krisi arni longri kachirai kom jia farman Karbi People's Liberation Tiger ti hekpen KPRT puhele ke ora songa mahang patheklo KPRT asong lapen sorkar atom penang bong Karbiang long farman monsam kido jia phan sorkar penching kiching waisi kidam tang chiti nipai pliarni KPRT hele ke ora song atom tam monsam alamdana long chitok donsi pini chiti nipai inkoi peda pada por phai sirkre bapor KPRT kemalong mate dipu kilometer po KPRT kemalong kido anamulok atom chingrum si Karbi People's Liberation Tiger hele ke ora song pripon tanglo mate laswa sok pejot pon tanglo pathekde penathi wang bom ni tong sarkar pen ku coaching ki than kado we
lamdon ni cetok 4 September 2021 nitum lamdon cetok lo peace accord si halabang so long nitum kato we ningkang sam lo so pensi nitum kato we kroy de mesi mon lamdon cetok lo si pini nitum ke asong ke pajut mate angdung kitil pini osi kato we so lang do karbeng rong rat apanta si kachuro kang tung lalo je ningkan crazy nitum habik itu ono hut nangka cerap nangka cito dun kisung ke boy nangka pho nangka cicap don tum ana phana kero pilo pen apa nangka cerap cito pho ana kero pilo pen kithi tang matang te nang je song dun bom ono kithi tum phanda me arnamani tangkang lo tame alang tuma puria da do posi kado ga wet alang tum phanda nitum jume hang pilo si nili lam theke Ningkan kri siang bong songalong ki claim kita matuma phan kacirap kacitu tu natum ana phan songalong claim rapet dam rapet do ana tuma phan KPRT chairman Ranrong Pipen Choropa Jerpon lapen songalong ki claim bo mapora hot apran kidam nang mate arnam arni ki plang dun tang atum ana phan ta arnam along ahir jume hangpi KPRT asong kapa jut ang thek mate pini pen ke claim kilo puang thek KPRT hele ki ora song achoya peri do anta me kai pontang lo lapen KPRT asong ta kape jut lo posi KPRT chairman Ranrong Pi lapen kongchun bang lo teacheri kangtang e mate Goodwin son kro atom pen pherang ke atoma thengno than pachini Denarong KCS ahin pen nonang kileji ingdeng ingkora sirkep junior karbi youth festival raparma Denarong KCS asa hemalong chiti niphai ingkoyarni tirika mamai keseng Kiram tang 1992 ningkan amahang kapathek Denarong ZKY pen aningkan wangta alira lon pen katalon ponasansi piningkan lethota karbi alamet lamchong luntomo lapen jutang jubat kapangcho lim anparta kirim kibi bethek jiaphan Denarong KCS ahin pen nonang kileji ZKY afarman Denarong Sport Association patwa klamalongsi adi pathik pando Tirika mamai keseng amaya long sar theterang pen mai chari ponsi tirika mamai purikes inghi me puklem bang babu ingti chun bang prodip ingti rapchun bang babu rong pia tuma pan mesen pen ZKYF kapachun pami jiaphan arpu pekwan lo Tirika mamai keseng along KCS Central Committee Assistant Secretary George Singh Be KCS Central Committee Sport Secretary Bimor Ronghang KCS Central Committee Member Mohendro Ingti Denarong KCS Abidi Saratum Mohendro Terang lapen pansing kruato cetongdon Tar news lapen tar jangan live itu masam lo lapen pini nilitung Denarong hawarame ahin pen non kirangi hawar abang so resuning so rong aje phan pini nilitung kiri kamar mesin kasih mesin pen pacunje phan tangklong pen ini uthot 26 arni nilitum che phaponik lo dak Denarong KCS sai hemalong lapen nilitum ithom afarman 13 lapen 15 arni an bang nilitum abangso ahawaram resuning so rongaji ke talon je phanti thikpon igelo asi tato kobe alaso ke pachunje phani tum sub committee tatu abe tum penche hangse 26 arni bangke nilitum da iri kamame executive ni ponpo hala bangso arni sini tum tatu kobe budget saja sutami nilitum semar poni lapen nilitum ningke thelo lapen labangso hawa risunin to rongaji bangke mesen pen talon pon unko kusi mathalo lapen labangso nilitum talon dia dim bangke Denarong apatu aklamalong lapen labangso dim bangke purwe kasemara atum aso atwar ke akhir ke pon de rajoni nilitum peneng bangke ke padusi aso apil long ke talon pon long ko posi nilitum asapsu palang mechat kan talon pon ji kusini tum sik pon dolo Denarong pen perangki Rajib Bepen nang kilo berda Pinia berda bangela pansi kangton iklo tomi thangmi kurang thu